Paki Yesu. Bwana asifiwe. Yesu paki jotikia sae. Amen. 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 Nyasachwa mwachumi nyime enijadies. Mungu ambaye tumesimama mbele yake ni mkweli. Kendo wan kodratiro. Na tuko na sheria na haki. Marbedoka. Ya kuwa mahala hapa. Nikeche na mwabiro mondo wating malo. Kwa vile yule ambaye tumekuja ili tumuinue juu. Ngama wanyalo neno wichukut kuome. Si yule ambaye tunaweza aibishwa nayo. Usilerunua. Tumefafanuliwa. Amen. Natumora mora manigi umbrella. Yeyote aliye na umbrella. Amen. Amen. Mamangu amekuja. Amen. Amen. Oh, Paki Yesu ahinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Gombo ni mondo wawe gibelua. Nilikuwa natamani sana tuongee tu kwa Kijaluo. Nitie kwende moko masamoro manowacho no mayot na patio gidok machal. Lakini kuna sehemu zingine nitataja kwa urahisi tukitumia lugha nyingine. Kanyu ugro mwana na. Lakini hapo mtaniwia radhi. Nikiche ane piny Kochia. Kwa sababu niko hapa mji wa Kochia. Kochia ka ema apongo ngejo mariek. Hapa Kochia ndio nilitangulia kujua wasomi. Kama Umamuga. Hapa ndio pahali Umamuga alizaliwa. Kama nonyuole Ogenomuga. Na hapa ndiye pahali Ogenomuga alizaliwa. Lakini zaidi kutoa mjakazi wa Mungu kati yenu. Oyugi mwana wa Othim. Ni mtu tumekuwa naye karibu. Ni mtu amenipenda. Mochaka nyathi. Mpaka akanianzisha mtoto. Masani kreni wabedu bishop. Ambaye ako tayari kuwa askofu hapo mbeleni. Amen. Amen. Omiamora inaka antika. Kwa hivyo basi niko na furaha sana kama niko hapa. Sai makataambe anyalo timo nende. Ni mjakazi wa Mungu, hata nami naweza kushuhudia kumhusu. Kwa sababu tumewahi fanya kazi naye pamoja. Amen. Amen. Kapoke wachako. Kabla tuanze. Adwaro ni mondo aler gimoro matin kum gimomiyo wan katu gimo adwatimo. Nilikuwa nataka nieleze kidogo kwa sababu gani tuko hapa na chenye tunataka kufanya. Kendo kalero mano. Na nikieleza hiyo. To abiro. Sorry, enka. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Andina aketani an digital okadani jogo ya chini. Najiwekelea niko digitali, sitaki watu waniwache nyuma. Wako chia, sitaki mniwache nyuma. Amen. Amen. Utukufu kwa Mungu. Mondo walerie. Nilitamani tueleze office ma Nyasaye korokete oyugi kotin. Askofu the bishops are above the archbishop is above the levels of bishops and pastors. Archbishop nitie kiwango mamalo moingo bishop mamoko gi pastere. They provide administrative supervision. Gichiwo telo mar jomotelo malo. They give theological guidance. Gichiwo mwelekeo mar ng'eyo mar muma. They lay moral foundations for the many local and regional churches they oversee. Giketo misingi makare ne kanisni mopogore opogore magitelo negi.
Therefore, today, as we are ushering in Oyugio team to the office of Archbishop, kuom mano kaka kawuono wadwaro rwako jatich Nyasaye otim e ofis mar Archbishop. and looking at the current happenings in the religious circles in Kenya, To kawang'iyo kod gik moko masani timore e weche mag Christianity e piny Kenya sani, it is important that we emphasize owinjore mondo waket msingi, tutilie manane the role of the Archbishop. tich mar Bishop maduong'. We expect them Wadwaro ni mondo to found the society wadwaro ni mondo gidonjre motegno e piny, in a good moral standing. mondo ginyis piny yo makare mawinjo wach Nyasaye ochungo. We don't want to see the sarcasm that we have seen at the coast at Ludhi, Ok wadwa neno yuma kata tugo moro motimre piny Kilifi, because the word of God is true. nikech adier wach Nyasaye na adiera. The word of God is alive. Wach Nyasaye ngima, The word of God gives wisdom. wach Nyasaye chiwo rieko. It is not for destroying the society. Ok en gimonego keth piny, And it is not a business. kendo ok en biashara moro. That's why today when we usher in Oyugo team to this office, Mane momiyo kaka wuono warwako jatich Nyasaye wuodo time ofisni. we are asking him to be very selfless Wadwaro ni mondo ochiwre nono kabisa in whatever he is doing. e gimoro amora motimo. He's coming into an office Obiro ofis that is not easy. ma ok yot ahinya. It is an office that has a big burden. En ofis mantie kod misigo malach ahinya. Because of time, I just want to summarize. Nikech sa adwaro mondo mi aket machuok. We are going to dress Oyugio theme Wadhi rwako Oyugio theme with some equipment kaachiel kod gik moko, gik tich moko that you will use ma obiro tiyo godo to lead the society that God has put in his heart. mondo omi otel ne oganda ma Nyasaye osekete lwete. Praise the name of the Lord. Yeso kaka ahinya. We are going to give Oyugi a heart, Wadhi miyo Oyugi chuny, ogudu, and then we are going to give him a stake. bas wadhi miye gir locho kuma mar loch. Luth. Yeah, these are actually called the mitre and crozier. Gin gik miluongo Ogudu, Dholuo iluongo ni mbata. ni mbata. Mitre. Iluongo ni mbata. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. With all due respect, To gi luor makende kabisa, Jatich Nyasaye akwayo ni mondo Jatich Nyasaye Kayando mondo chungi nimesihi mtumishi wa Mungu Kayando asimame nikech onyiso gima wadwani mondo watim leo. kwa sababu ni ishara ya kile ambacho tunataka kumfanyia Oyugi. Apano nyalo neno ka Jatich Nyasaye Kayando chung. Nadhania mnaweza ona kama Archbishop amesimama. Uneno gudu mani kome. Mnaona kofia ako nayo. To oken gi luth kanyo. Na hana fimbo hapo pale yuko. Luth we wabro dhi miyo Oyugi. En bed gi mare ne wamiye chieng' mane odonje. Na pia ako na fimbo tulimpa wakati alikuwa anawakilishwa kwa afisi. Beda piny jaduong'. Keti tu chini mzee. Gima wuoye ka Kile ambacho naongea kuhusu en ni ka wamiyo ng'ato gudu ya kwamba tukimpa mtu kofia kendo wamiyo ng'ato luth, na tukampa fimbo, wamiye misigo tumempa mzigo. Mzigo ambayo amebeba ne wan. kwa ajili yetu. Ogudu ma Jatich Nyasaye orwakono, Kofia ambayo mjakazi wa Mungu amevaa crozier, ni ile kofia. en gima nyiso fatherhood. Ni kile kinaisharia utu wa ubaba. Mar wuoro. Ni utu wa kuwa mbaba. It symbolizes
fatherhood. Inaonyesha utu wa ubaba. And father To ngama uoro is the origin of Greek language. katika ekinde mag jo-Griki. Father is a source. Baba en yo. En chakruok. Kata gimoro. Kama gimoro woke. Kama gimoro mol ka woke. Alafu inaingilia watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndipo tunapeleka. Kama unataka kujua neno la Mungu, neno linatoka kwake Oyugi, ndipo linashuka chini kwa watu wengine. Alafu baadaye tutampa fimbo luth, ambayo ni fimbo ya uchungaji. Ludhi, fimbo hii kichwa chake kimeinama kidogo, na hicho kichwa ambacho kimeinama kiko na kazi mbili ambazo inafanya. Daudi ka oneno Ludhi no Psalms 23. Daudi alipoona fimbo katika Zaburi 23, Ludhi kododunga mari hoya, akasema fimbo yako na nguvu yako inanituliza. Kwa hivyo basi wakati tutampa Oyugi fimbo, sio fimbo ya aina yoyote mtu yeyote anaweza beba, bali inaisharia neno la Mungu ambalo liko ndani yake. Ni jinsi gani fimbo ya Mungu inatuliza mwana kondoo. Hiki fimbo ambacho kimeinama kidogo, mchungaji anakitumia katika njia mbili. Kwa sababu gani mwana kondoo amefurahia kama ameona mwenyewe amebeba fimbo? Amechua hata kama karibu angukie shimo fulani, mwenyewe mchungaji atamgeuza na ile fimbo hapo nayo na amshike nayo shingo na anamregesha kwa njia. Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi Oyugi ako na jukumu ya kwamba mtu yeyote asipotee, bali ni kile ambacho mwadui akikuja, jinsi vile fisi hupenda mwana kondoo, anaweza kuja ale mwana kondoo. Akipata mchungaji akona fimbo mkononi mwake, na pia kichwa chake ambacho kimeinama, anapiga nacho fisi, na fisi akimbie au akufe. Hiyo ndio sababu kondoo anasema, fimbo lako inanituliza. Sasa kazi yake mwana wa Mungu siku ya leo atakuwa mlinzi na maneno ya Mungu ambayo Mungu ametia ndani yake. Hata kama kitu kingefika cha kuumiza mtu, angekuja na fimbo lake la neno la Mungu, na hilo fimbo linaenda kutuliza mwana kondoo yeyote ambaye anaweza kupotea. Kwa hivyo basi nadhania mnaweza ona kama kazi mtumishi wa Mungu ako nayo sio jukumu moja padogo. Kitabu cha Kutoka 17:12. But Moses' hand were heavy, and they took a stone and put it under him,
And he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Bwana Yesu asifiwe. Ekinde moro Harakati fulani ka jo Israel ni kod lweny, kama wana wa Israeli walikuwa na vita, Musa nosebedo ng'ama duong'. Mose alishakuwa mtu mkubwa, En mane oting'o wach Nyasaye, na niye ndiye alibeba neno la Mungu, kendo ne en gi luth Nyasaye. na pia alikuwa na fimbo la Mungu. Musa nowuoyo gi Joshua Mose alinena na Yoshua ni in mondo idhi mondo igori gi jogo, ya kwamba wewe uende umenyane na wale watu, to an kod Harun kod Hur nami pamoja na Harun wabiro dhi e got, tutaenda mlimani, to an adhi ting'o lo, nami nitabeba fimbo, to ibiro loyo jogo. na wewe utawashinda wale watu. Muma wacho niya, Agano lasema ya ni kwamba sama ne Musa oting'o lo, wakati Musa alibeba fimbo, mane lwete ni malo, wakati mkono yake ilikuwa juu, Israel ne loyo. Israeli wangeshinda vita. To sama ne koro ting'o wade ole kaka dhano bende nyalo koro, Na wakati alichoka kuinua mikono jinsi binadamu anaweza choka, na mkono inaanguka chini, ni loyo jo Israel. Waisraeli walikuwa wanashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Toma emane dwaro teamness. Na hii ndio ilikuwa inataka umoja. Jomane nyalo tiyo kode kachie, Wale wangefanya pamoja naye. mane en Hur kod Harun. Wale walikuwa Hur pamoja na Haruni. Gima ng'eny Watu wengi ka wantie e wach Nyasaye, kama tuko kwenye neno la Mungu, to ng'amo telo ne wach Nyasaye gineno ka gima nie position ma gin monego gibedi. kiongozi wanaona ni kana kwamba ako katika kiwango wanafaa wangekuwa. Tiyo e pinyruoth Nyasaye Utumizi katika ufalme wa Mungu ok en piem, sio kushindana, kendo ok en laro duong'. wala sio kung'ang'ania ukuu, En mich ma Nyasaye omiyou ng'ama ting'o lo. bali ni karama Mungu amewapa mwenye anabeba fimbo, Nikech sama luth ni piny, kwa sababu wakati fimbo iko chini mnashindwa, sama luth ni malo, na kama fimbo iko juu ulocho. mnashinda. Koro muma wachonwa Kwa hivyo agano ni linatuambia ka lwet Harun, ka lwet Musa nojon, kama mkono wa Musa ilikuwa imechoka, kendo koro ok onyal ting'o lwete malo. na sasa inua mkono juu, Kaka chakre okinyi nyaka odhiambo koro ool. tangu asubuhi mpaka jioni amechoka. Hur kod Harun Hur pamoja na Haruni ne ok olaro ludhno. hawakung'ang'ania hiyo fimbo, Wagiwacho ni in kod jaduong' ahinya, we mondo koro Harun iwuoyi motegno ma koro chako. na waseme we ni mzee sasa, Harun kijana chupukizi aanze kazi, Musa ema ne nyaka ting'e. bali Mose ndiye alifaa abebe. Koro janik kanisa mag Oyugi, Kwa hivyo washirika wa Uyugi, kanisa mosiepe Oyugi, makanisa marafiki zake, bishobe matiyo go Oyugi, askofu ambao wanafanya naye, ok en mayo ng'ato nikech teko, sio kuchukua kwa sababu ya nguvu yako, en rito wir bali ni kulinda upako ma ng'at Nyasaye nigo. ambayo mtumishi wa Mungu ako nayo. Makruth Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nikech orito nwa wir, Kwa sababu ametunzia upako kendo korito ler kod liw na amelinda utakatifu na usafi mar wach Nyasaye, ya neno la Mungu, to onge gima nyalo timore. hakuna chochote kitatendeka. Omiyo Harun kod Hur Kwa hivyo Haruni pamoja na Huri ne jotimo gima onego tim. walifanya kenye kilistahili kifanywe. Muwacho ne gikawo kidi, Agano lasema walichukua jiwe ne gitedogo Musa bathe koni, na wakaliegezea Mose sehemu ingine kendo bathe koni, na upande mwingine pia, to ng'at achiel kuomgi na mtu mmoja kati yao ma en Harun ambaye alikuwa Haruni nomako lwete komachielo. alimshika mkono sehemu